Nang song senong ke maya yang ke rijantia ke yang i keni tok ke berta sepi ki pradok ki prasnam ki yang i naka office yang ke Jaintia National Council. Ka Jaintia National Council Central Executive Committee haka kerwo nau Presiden Rangba jongka uba sambor mi lingdo kalapan bana si sendon dak Black Flag Rally haka niken rutrik ubenai leber arja arusan ha East Jaintia Hills District ha cleariat kabalong ru ka headquarter ka district ban persya jor ya ka railway kabatmu ban wanra hari Jaintia. U Presiden ka Jaintia National Council ulaong ba imat ka sarkar kamsim layok por ban pek yaki jingtho bat nakaliang jong keseng ru kam kwa shu ban shupen pau ya kano kesur ling ba kilat pathai kubor ha ka jing ya dai bat ka railway bat un sedang no da ki jing yaki. Kuble pe ki nang song senong ke maya yang ke rijantia ke yang i keni tok ke berta sepi ki pradok ki prasnam ki yang i naka office yang ke Jaintia National Council. Haden wa nakaliang ke sarkar da permit yang go ya keni ke isu railway. Yo ibu ke sarkar na kelamche na kaliang UCM atau ya ka railway ke bertemu wanra apa bernihat ada pendong ke sarkar India depan yang go dan nihat apa pendong yang kita ke skim. Taka jingtemu yang ke sarkar kata atau wanra ya keni ke railway apa East Jaintia Hills District hadu headquarter hakleriat. I kam kesem negesngi ka citerik yang benai match ara jara pesan dia ucong ya ka Central Executive Committee ke wadhan ke yang i uperkat halar keni ke jingtemu yang ke sarkar hejing sekiat nadu ke sengi ke wanengkong wa ke sarkar dapan pau go wa em go ke jingtemu wa wanra ya ke railway cepo East Jaintia Hills District i nakaliang ke Jaintia National Council demi i cekmat wa upercha ya keni ke jingtemu yang ke sarkar ju ya chemile wa minister in charge yang ke MDA wa man la lokal MDA yang i usar kermen celah upun pau ya keni ke jing percha ke yang i dan negesngi ke JNC CEC da ko bikusur da raigo wa i wong kwa de percha ya keni ke railway do lengba kilat pathai kubor Henry de Chimi ya ka rairang ba wa hakani ka nruterik yang uniu benai nakaliang ke JNC da penman go ya ka Black Flag Rally hani apa so cleariat kam cibenta walaupun pau ya ka sarkar wa i percai ya kani ka jingtemu ka yang ka wa wanra ya kani ka railway cepo kani ka distrik ka yang i lene cepo kani ka headquarter ka yang i kawaan ka jingtemu yang kani ka Black Flag Rally ta walaupun kemo yang sachisen ya kani ka sarkar jela ka yang i ya kimat kijura kiwa kesen de depan sang tho pai ba ga agini kisngi kiwa de dep lengba ka Safe Jaintia Mission tanagaliang ko yung nga kamu Presiden Rangba yung ka Jaintia National Council khudber ayepi ki prado ki prasnam ki yung i khamtam ki prasen bhalang kiwa de mi chekmat wo percha agini ka jingtemu yung ka sarkar wo wanra ya ka railway chagani ka distrik yung i wo wan pi hakatai ka sngi hagan ruterik wo penyu sekiat pi wo pi percha sekiat pi agani ka jingtemu yang ke sarkar ya gani ka rally penman ban i ka apa cleariat usdang ya kana do na gate sister pun ku di ka hado ha DC office ban haden nite da am ka jingilang ka walengkot ahmad mod yang u wo kyang nangba takarpa dale ya kinong songnong yang ka East Jaintia Hills District bat kamjo le yang ka Jaintia Hills ro ko wi wo snya bhapi wo wan wo e ka jingkerchan ka yang pi ya ka sen kenang wa gani ke jing percha ka yang i yo man go ka wajok ne ba hadu wo man hadu kat ni ihi kam ka district lene kam ka Jaintia hi wong pusnya am kami ya ka railway IMI cibon kinong rim hawa percha ya gani ka railway ya gani kinong rim kiwa i kam ka sen da emi ha jing to percha ya gani ka railway da pun snyawi ha ka tai ka rally ta karpa ni pi kinong chong chong kiwa maya ki yang i kiwa am ka jing snyaw kia kiwa am ka jing snyaw dap ram ne benta ka ri ba ka jang bru ka yang i o snyaw bha pi wan mi chagani ka Black Flag Rally yang ka sen kana wa gani ka rally yang ka sen yo man ka rally ka wajok ka rally ka wa pando tia pando dem ya kini kinong mi khmat ki yang i ta sachisen khudber pi o snyaw bha pi wan kerchan ya i ne benta ka paten yang ka ri ne benta ka manren yang ka ri ba ka jang bru ka yang i kuble chibon chejarbo